Za početak prosto moram da počnem sa nekim pitanjima. Da li vi svi volite kada vam ujutro idete, na primjer, na posao, u školu ili na fakultet i kada vam zakasni javni prevoz? Kada po vas dođe potpuno prljav i neispravan autobus? Kada vam se desi ili nakon vaših prijatelja da upadnete u šaht na sred ulice koji nema poklopac? Ili, na primjer, se izgubite u nekoj ulici zato što, na primjer, u cijelom kvartu ne radi javna rasveta? Ja to apsolutno ne volim i borac sam zaista protiv toga. Pa cijela stvar je počela još 2007. godine, kad sam ja imao samo 15 godina i kada sam bio, kako kažu u sadašnjoj gradskoj upravi, onaj mali balavac koji ih smara. Malo je čudno da se sa 15 godina neko zainteresuje za gradsku upravu i uopšte rad tih lokalnih organa. Međutim, situacija vezana za ono što ja jako volim, a to je biciklizam, je bila izuzetno loša. Tačnije, grad Beograd ima tad samo jednu biciklističku stazu i to je od Dorćola do Ade Ciganlije i to je više izgledalo kao minsko polje, kao deponija, kao parking za kamione i automobile, nego biciklistička staza. Do 2010. godine podneo sam preko 150 prijava zato što nije uopšte utvrđeno čija je biciklistička staza. Da bukvalno imamo cijelu jednu ilegalno izgrađenu biciklističku stazu u gradu, što je suludo, i realno nikog nemamo nadležnog da je sređuje. Vidite kako je super preko staze. Problemi staze i dan danas nisu u potpunosti rešeni, to se podrazumeva. Jeste ona bolja, ali ima drastično puno prostora za napredak. Koji raspad od grada, od svega. One prijave koje vjerovatno najviše volim upravo su vezane za zelenilo u gradu koje, nažalost, u Beogradu zna da nedostaje. Svi smo mi svedoci da na ulicama često vidimo otvorena sadna mesta, dakle onaj prostor gde bi trebalo da bude drvo, ali tog drveta veoma često nema. Mi imamo svakako nadležno gradsko zelenilo koje je dužno da održava ta stabla, da ih redovno sadi, zaliva i neguje, ali do toga možda ne dolazi uvek. Zato je po izuzetno velikom broju mojih prijava posađeno preko 2500 stabala u gradu. Malo je tužno što mi moramo da se zalažemo da bi drugi radili svoj posao i poštovali zakon, ali ako smo već došli dotle, nekako moramo da istrajemo i da ih naviknemo na njihovu obavezu. Previše su se opustili i odaljili od građana. 20 građana se na moj poziv okupilo, 2012. godine je bilo u pitanju, tačno je bilo vreme pred sadnju, jesen, i raspodelili smo se po delovima grada. Dakle, ko će koju ulicu da kontroliše, popiše sva nedostajuća stabla i svako od nas će te rezultate predočiti inspekciju u vidu prijave. Nažalost, mi smo okruglo 1500 stabala tada našli. Komentari inspektorke, jedne od inspektorke su bile da ona nikad u životu nije dobila prijavu po kojoj mora da naloži da se u jednoj ulici zasadi preko 100 stabala odjednom, samo na osnovu jednog papira, da je ona htela da odbije tu prijavu jer sad ne zna šta će se desiti, da li će nju neko pritiskati, što će naložiti tako neku veliku sadnju, veći obim posla. Međutim, na kraju ipak postupila po zakonu i to je naloženo. Tako da smo, eto, u Beogradu bogatiji za celu jednu šumu. Ostaje da održavamo. Evo, ovde je primjer jedna od sadnica koja nedostaje, dakle, i više je nego lako uočiti ih, a postalo je mnogo teže nego ikad posaditi ih. Tako da, mislim da stanje realno nikada nije bilo gore po pitanju tih, da kažemo, sitnih gradskih prava. Eno ti ga slivnik u ćošku. I mislim da bi se više činovnici takođe složili da bi bilo stvarno preterivanje prijaviti ovu poplavu u ulici do koje je došlo. Ali da mi to ipak zabeležimo, pa da im argumentovano predočimo. I više nego dovoljno samo upisati adresu, ali uvek poželjno imati i fotografiju da ne bismo dolazili do onih situacija da nam inspektor kaže da je naša prijava lažna i da jednostavno on nije zatekao ništa na terenu, što zna da se desi. Ovo sam prijavio još prošle godine, ima gotovo
gotovo godinu dana. U svim ovim akcijama je jako bitna istrajnost i ono što... vidi, jako bitna stvar je istrajnost u ovakvim stvarima, naročito kada se borite sa tom imitacijom neke gradske uprave, ne znam kako bi se to nazvalo jer je katastrofalno. Njihova glupost me u početku izuzetno nervirala i natili smo se i sve, ali sada to više negde doživljavam kroz osmeh, pretežno znajući šta od njih može da se očekuje. Evo nas na Kalemegdanu kao jednom od onako najbitnijih turističkih mesta u Beogradu, jednim od bitnijih i u cijeloj Srbiji, ali daleko od toga da se prema njemu ophodimo kao da je zaista takav. Ovdje vidimo jedan fenomenalan primjer održavanja. Prosto ne znam šta bih rekao za ovako nešto. I mislim da će to sasvim sigurno upravo biti dopis prve prijave koje se šalje u gradsku upravu. Ovdje sam ja. Ovdje su dopisi. Sve je uspjelo da stane u te za sada 2 police klasera. Kad se nastavi, stvarno ne znam gde ću s njima. Ali ona desna gomila je također interesantna. Prikazuje novine u kojima su izašle vesti o tim akcijama. Što je dokaz da ti klaseri nisu samo nekakva papirčina koja skuplja prašinu u kući, već da su stvarno dali velike rezultate. Plave koverte su super, ali kada bi još donosile malo češće neke bolje vesti. Ovdje samo vidimo koliko je toga. Nekad stigne samo jedna, mada je to retko, ali zaista bilo slučajeva kada sanduče eksplodira.